Shampiyona y'Ubwongereza izwi nka English Premier League ni imwe mu mashampiyona akomeye akurikirwa cyane ku isi kandi yatumye umukino w'umupira w'amaguru uba umwuga w'ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubwamamare. Kuva atangira mu 1992 iyi shampiyona yagiye yigwiza ubwamamare kubera uburyo amakipe atandukanye aharanira ibikombe bikomeye, abakinnyi b'abanyabigwi baza gukina muri iyi shampiyona ndetse n'umuvuduko w'imikino yayo n'uburyo abafana bayo ari benshi ku isi hose. Mu karuhuko k'impeshyi y'umwaka amakipe yose yahawe umwanya wo kongera kubaka imbaraga zayo, bamwe bagura abakinnyi bashya, abandi bakomeza kwiringira no guhata imyitozo ikarishya abakinnyi babo bakomeye kugira ngo bakomeze guhatana ku rwego rwo hejuru. Iki cyegeranyo kirasesengura uburyo buri kipe ikomeye yiteguye, uko yitwaye mu mwaka ushize, amahirwe ihabwa yo kwitwara neza muri uyu mwaka, gutwara igikombe no kwitabira amarushanwa mpuzamahanga nka UEFA Champions League. Mu mwaka w'imikino 2024-2025 Liverpool The Cops yatwaye igikombe cya shampiyona ku nshuro ya 20 mu mateka yayo, itinganya n'ikipe ya Manchester United. Ni igikombe Liverpool The Cops yatwaye habura imikino ine umwaka w'imikino 2024-2025 wa English Premier League urangira. Ibi byose nibyo biri gutuma umwaka w'imikino mushya wa 2025-2026 utangira abantu bibaza niba Arne Slot, umutoza mushya w'ikipe ya Liverpool The Cops, wagejeje kuri iyo ntsinzi ngazabasha gusubiramo ayo mateka. Abasesenguzi benshi ntibari guhuza ku ngingo ivuga uzatwara igikombe uyu mwaka, gusa iyi nkuru yacu tugiye kwishingira ku makuru yatanzwe n'imashini y'agatangaza mu ikoranabuhanga ryo guteganya ibizaba mbere y'igihe. Ni imashini yitwa Opta Supercomputer. Ni imashini igaragaza uko shampiyona izagenda, ikabisubiramo inshuro zigera ku 10,000, igasesengura amahirwe ikipe ifite mu mwaka w'imikino yo gutsinda, gutwara igikombe cyangwa se kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Umwaka w'imikino 2024-2025 wabaye ubudushya n'ibitangaza. Liverpool The Cops yatwaye igikombe mbere y'imikino ine ngo shampiyona irangire, ifite Arne Slot ku ntebe y'ubutoza mu mwaka wa mbere mu ikipe. Arsenal yongeye kurangiza ku mwanya wa kabiri ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Manchester City yashaka igikombe cya gatanu kikurikiranya, ariko nyine biranga kubera imvune ya Rodri, imvune yatumye atagaragara mu kibuga hagati mu ikipe ya Manchester City umwaka wose. Chelsea Blues yatwaye igikombe cy'isi cy'amaklebe, ariko nyine muri shampiyona isoza ku mwanya wa kane. Leicester City, Ipswich Town ndetse na Southampton, aya makipe yose yamanutse mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka wari wabanje. Bihita bisiga amateka yuko bibaye ku nshuro ya kabiri yikurikiranya mu mateka yuko amakipe yose atatu yazamutse mu cyiciro cya mbere yongera kumanukira rimwe mu cyiciro cya kabiri. Muri uyu mwaka mu cyiciro cya mbere hazamutse amakipe atatu, Leeds United, Burnley n'ikipe ya Sunderland. Iyi mudasobwa Opta Supercomputer ivuga ibitarabikoresheje imibare y'amahirwe, urutonde rukurikije imbaraga z'amakipe hashingiwe ku mateka y'imikino iheruka ndetse n'amakuru y'abakinnyi bayo. Buri mukino muri shampiyona usesengurwa n'iyo mashini inshuro 10,000, buri gihe hagashyirwamo ibipimo by'amahirwe yo gutsinda, kunganya no gutsindwa. Nyuma yaho imashini yerekana amahirwe amakipe yose afite yo gutwara igikombe, amahirwe yo kujya muri top 5 no gukina UEFA Champions League, amahirwe yo kumanuka ndetse n'amanota ikipe runaka izagira mu mwaka w'imikino wose ku mpuzandengo. Mu makipe arindwi y'ingenzi aharanira gutwara igikombe cya English Premier League y'umwaka wa 2025-2026, iyi mashini yagaragaje Liverpool The Cops ku mwanya wa mbere. Trent Alexander-Arnold na Luis Diaz baragiye basohoka mu kipe ya Liverpool The Cops ndetse Diego Jota nawe aratabaruka. Abinjiye mu kipe ya Liverpool The Cops barimo Florian Wirtz, Milos Carqueza, Jeremy Frimpong na Hugo Ekitike. Nyuma yo gutangira umwaka ushize bafite amanota 5.1% gusa bikarangira batwaye igikombe cya English Premier League, ubu ngubu barazamutse cyane. Amahirwe yo gutwara igikombe ni 28.5%, akaba ari nabo bambere nyine bahabwa amahirwe menshi cyane yo gutwara igikombe cya English Premier League y'umwaka wa 2025-2026. Impuzandengo y'amanota bazagira muri 73.2. Liverpool The Cops yo iratangira kwemeza cyangwa se kunyomoza ibi uyu munsi ko nyine ari iri butangire shampiyona ikina na Bournemouth ku kibuga cyayo cya Anfield Road ku isaha 3 z'ijoro. Ikipe yaje ku mwanya wa kabiri mu zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya English Premier League ni Arsenal. Umwaka ushize yarangije ku mwanya wa kabiri inshuro ya gatatu yikurikiranya. Umukinnyi mushya w'ingenzi winjiye mu ikipe ya Arsenal ni Victor Gyökeres, umwataka kabuhariwe. Ikibazo gisigaye ni ukureba niba azaba igisubizo cyo kuziba icyuho cy'ibitego ikipe ikunda kugira. Amahirwe yo gutwara igikombe cya English Premier League yahawe ikipe ya Arsenal ni 24.3%. Impuzandengo y'amanota bazagira muri 71.9%. Ngiyi mudasobwa yo ibona ko n'ubundi amahirwe ari menshi cyane yuko ikipe ya Arsenal ngo yakongera kurangiza umwaka w'imikino ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa gatatu hasi ikipe ya Manchester City. Mu mwaka ushize amahirwe yo gutwara igikombe ku ikipe ya Manchester City yari 82.2%, ariko nyine bakorerwa ibyamfura mbi n'imvune ya Rodri. Amahirwe yo gutwara igikombe cya English Premier League uyu mwaka babahaye 18.8%. Impuzandengo y'amanota bazagira ni 39.9%. Kugaruka kwa Rodri ngo bishobora kuzamura urwego rwabo, wenda se bagatungurana. Ikipe ya kane ni Chelsea Blues. Chelsea Blues ni ikipe iherutse gutwara igikombe cy'isi cy'amaklebe. Amahirwe yo gutwara igikombe cya English Premier League ngo ni 8.8%. Impuzandengo y'amanota bazagira uyu mwaka ni 33.7. Abakinnyi nka Cole Palmer n'abandi bakinnyi ikipe yaguze muri iyi mpeshyi no muri rokotera kure, ariko nyine gutanga umusaruro bihoraho nabyo bikaba ikibazo. Ikipe ya Aston Villa n'ikipe ya Newcastle United nazo zahawe amanota angana yo gutwara igikombe cya English Premier League, aho bahawe 5.1%. Ku ikipe ya Aston Villa impuzandengo y'amanota bazagira ni 66.7, bakaza ku mwanya wa gatanu. Naho Newcastle United ikagira 66.4, bakaza ku mwanya wa gatandatu. Manchester United yahawe amahirwe ya 0.6% yo gutwara igikombe cya English Premier League uyu mwaka, impuzandengo y'amanota bazagira ikaba 49.9%. Tottenham Hotspur yahawe 0.3%, amahirwe yo gutwara igikombe cya English Premier League uyu mwaka,
impuzandengo y'amanota bazagira ikaba 47.8. Ku rutonde imashini yagaragaje rw'amakipe azatwara igikombe cya English Premier League, Liverpool the Cops irayoboye n'amanota 72.8%, Arsenal ikaza ari ya kabiri n'amanota 68.5%, Manchester City ikaza ari ya gatatu n'amanota 32%, Chelsea the Blues ikaza ari ya kane n'amanota 40.4%, Aston Villa ikaza ari ya gatanu n'amanota 33.5%, Newcastle United ikaza ari ya gatandatu n'amanota 29.9%, Crystal Palace ikaza ari ya karindwi n'amanota 21.6%, Brighton ikaza ari ya munani n'amanota 16.8%, Bournemouth ikaza ari ya 9 n'amanota 10.1%, Nottingham Forest ikaza ari ya 11 n'amanota 8.9%, Manchester United ikaza ari ya 12 n'amanota 6.7%, na Tottenham Hotspur ikaza ari ya 13 n'amanota 5.7%. Amakipe y'imashini ya Opta Super Computer yagaragaje ashobora kumanuka muri uyu mwaka arimo Sunderland yazamutse uyu mwaka n'ubundi, aho nyine yahawe amahirwe ya 36.4%, akaba ari bambere bafite ibyago byo kumanuka uyu mwaka. Leeds United ihabwa amahirwe ya 48.1%, Burnley ihabwa amahirwe ya 45.9%, Wolves ihabwa amahirwe ya 26.4%, West Ham United ihabwa 22%, Fulham ihabwa 14.8%, Tottenham Hotspur ihabwa 18.7%, Everton ihabwa 12.5%, hanyuma Manchester United nayo ihabwa 11.1%. Icyo bivuze nta kindi no ko Liverpool the Cops, Arsenal n'ikipe ya Manchester City ngari bafite amahirwe menshi cyane yo guhatanira igikombe cya English Premier League cy'uyu mwaka. Chelsea the Blues, Aston Villa n'ikipe ya Newcastle United nabo baje mu murongo w'amakipe azakina UEFA Champions League. Amakipe atatu yazamutse ari mu byago byinshi byo kongera kumanuka. Iyi mibare ishimangira ko nta kipe kamara twahita tuvuga ko izatwara igikombe cya English Premier League kuko amakipe hafi ya yose yibatse muri iyi mpeshyi. Impamvu yo kudahita twemeza uzatwara igikombe nuko nyine imvune z'abakinnyi zishobora guta zihindura ibintu vuba. Abakinnyi bashya nabo baguzwe n'amakipe bashobora kongera imbaraga cyangwa se kurumbira ikipe. Nanone kandi hari amakipe menshi cyane afite imikino myinshi cyane mu marushanwa agiye atandukanye, nabyo bishobora gutuma atakaza amanota menshi cyane muri shampiyona. Premier League y'umwaka wa 2025-2026 izaba ikubiyemo urugamba rw'amakipe akomeye atatu ahatanira ibikombe bikomeye. Amakipe yazamutse nayo afite urugendo rutoroshye rwo guhatanira kuma mu cyiciro cya mbere, andi makipe yo hagati nayo ashobora gutungurana. Opta Super Computer itanga icyerekezo cy'ukuntu ibintu bishobora kuzagenda, ariko umupira cyari umupira. Ibyo yagaragaza byose bishobora guhinduka mu mezi ari imbere. Shampiyona ya Espagne izwi nka La Liga nayo itangiye umwaka mushya w'imikino 2025-2026 nk'imbuga y'urugamba ku makipe akomeye asanzwe ahatanira ibikombe ndetse agabwa amahirwe yo gutwara ibi bikombe arimo FC Barcelona, Real Madrid n'ikipe Atletico Madrid. Aya makipe atatu akomeye yigarurira ibikombe byinshi cyane muri shampiyona mu myaka ishize, gusa mu isesengura ry'uyu mwaka hari amakipe mato atangiye kuzamura ijwi, cyane cyane nka Atletico Bilbao ashobora kuzitwara neza cyane akaza mu makipe ane ya mbere. Mu mwaka ushize FC Barcelona yatsinze ibitego 102, ihita ikipe ya mbere yatsinze ibitego byinshi cyane kurusha andi makipe yose. Ibi byeretse isi yose imbaraga z'ubusatizi bwayo. Barushije Real Madrid ibitego 24, ikipe bakurikiye mu gutsinda ibitego byinshi. Atletico Bilbao yamaze imikino 16 idatsindwa mbere yo gutsindwa n'ikipe ya Atletico Madrid. Atletico Madrid nayo yari hafi aho. FC Barcelona niyo kipe yegukanye igikombe cya La Liga y'umwaka wa 2024-2025 kandi nayo ya mbere ihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'uyu mwaka. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu ikipe yazanye Marcus Rashford avuye mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United ngazafatanya na Lamine Yamal, Robert Lewandowski ndetse na Rafinha. Umutoza Hansi Flick afite intego yo gukomeza gutsinda no gutwara ibikombe muri uyu mwaka. Iyi mashini ya Opta Super Computer yagaragaje ko Real Madrid ngizaba ya kabiri nyuma ya FC Barcelona. Real Madrid muri uyu mwaka ifite inkurushya. Xabi Alonso n'umutoza mushya yazanye uyu mwaka. Akigera muri Real Madrid yashimangiye cyane ubwugarizi. Yazanye Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carlos na Dean Huijsen, abakinnyi bato bashobora kuzakina ikipe ya Real Madrid igihe kirekire. Mu busatirizi Kylian Mbappé aracyayoboye afatanyije na Vinicius Junior. Uyu mwaka akazaba asabwa kongera ubukana bwe bwo gutsinda nk'ubwo nyine yahoranye. Real Madrid izaba ishobora kwisubiza igikombe no kwihimura kuri FC Barcelona itsinze inshuro zose bahuye mu mwaka ushize. Ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya Atletico de Madrid, ikipe itozwa na Diego Simeone nayo yongeye kugura abakinnyi bashya barimo Alexis Bayena. Atletico Bilbao nayo isa nkaho iri ku rutonde rw'amakipe adahabwa amahirwe menshi cyane mu gutangira, ariko iri kugenda izamura urwego. Mu gihe Villarreal, ikipe ya Real Betis n'ikipe ya Real Sociedad zazamutse umwaka ushize ariko nyine bakabura abakinnyi bakomeye, Atletico Bilbao yabashije kubagumana abarimo Nico Williams bigaragaje cyane muri Euro y'umwaka wa 2024. Ibi byongera amahirwe yo kuba bakwivana mu makipe yo hagati bakinjira mu makipe ane ya mbere. Nubwo Opta Super Computer muri La Liga y'umwaka wa 2025-2026 iha amahirwe amakipe akomeye nka FC Barcelona, Real Madrid n'ikipe ya Atletico Madrid yo gukomeza kuzayobora, ku rundi ruhande ibimenyetso binagaragaza ko Atletico Bilbao ishobora kwinjira mu rutonde rw'amakipe ane ya mbere. Hanyuma se urabona iyi mashini yavugisha ukuri cyangwa hari uko ubitekereza? Niba hari igitekerezo ufite gishyira hasi muri comment. Hanyuma rero reka tutegereze mu mezi 9 agiye gukinwa imikino myinshi cyane muri aya mashampiyona, turebe ukuri ku buhanuzi bw'iyi mashini da.